gelekî spas ji bo maşallah deka ku çû nava gund xwe gihande wan karkerên Kurd û nerînên wan gihandin me temaşevanê nêja we dît yanî nijadperestî heye ji ber ku gotiye hûn Kurdin gotin û sifkatî bi Kurdbûna wan hatiye kirin bi jin û zarokan hatiye kirin li jinan da ne zarok tirsandine û pişra jî gotine ji xwe hûn gazî esker û polîs û hêzên ewlekariyê bikin jî tiştek nabe ji ber ku ev der Sakaryayê wê pişta me bigirin wêyekê jî baş dizanin ku temamê saziyên dewletê damûdezgehên ewlekariyê hemû wê li pişta wan bin tiştekî nakin çima gihîştine wê qenaetê ji ber ku heta roja îro gelek êrîşên bi vîya wahî çêbûne û di hemû êrîşan de jî pişta tawanbaran hatiye girtin bi xwe bawerin ji ber wêyekê jî dikarin bawayekî eşkere vê gotinê bibêjin. Ez ê ji civaknas û nivîskar birêz Şêx Musefer bipirsim ka çi ye sedema vî dîmenê kunha me dît kîne divê hesab bi çawahî bê xwestin divê Kurd tedbîrê xwe bi çawahî wergirin ew weke civaknasekî vêyekê çawa dibîne dem baş birêz. Dem baş slav rêz bawêjin. Serçava ez dibêjim dengem tê gelo? Belê belê deng tê ez dibêjim te bi xwe jî guhdar kir tiştê ku wê aîlê gotin tiştê hatiye serê wan û gotinên aliyê beramber jî çi ji wan re gotine bi dîtina te meselen berpirsiyarê vî dîmenê kunha me temaşe kir kî ne? Mixabin bêxwedîbûn û bêdewletbûna Kurdayê ne tiştekî din yani gava kesek bi wxa sirhetî kare êrişî aliyekî kovayan merokar ji wan re di lîteratûra civaknasiyê di merokar bêje kom an jî netew ji wan re eger bê şexs ku tu ferq tê navbera însana û ji ber ku aidiyeteke wan heye mînak wek Kurdin yan jî wek bêjin Suryanin wek Ermenin eger ku têrî çi wan bike ji ber ku ev keve maşallah bas kir kev xala nijadperestiyê an jî ya faşîzmê ku divê bi tundî bêcezekirin lê li Tirkiye bajarên Tirkiyan bêjin bastê gelek mînakên li wisa bi vê rengî henin ku merokare heta sibê behsa wê bike ev tenê ne li aliyê Behraraş dibe li Qeradenîzê de evaya li aliyê İzmîrê jî bûye li Anadoluya Navîn li Konyayê jî bûye û gelek bajarên dinê li Muğlayê bûye ez karim gelek bajara bêjim ku ez gelek wan mijar mişovan dî dizanim navê wan dikarim bêjim hatiye serê Kurdan herî dawî ez bawerim salekan du sal berê bav kurek dîsal Sakaryayê dimeşiyan ji ber ku Kurdiyê peyvîn bav hat kuştin û lawik jî layê wî jî nêzîka 10 roja bawekî pir giran li nexweşxaneyê razandin û dawekê derket. Ev êrişên ku bi vê rengî dibin li gorî du sebebê xwe henin yek ji serî me bahs kir bêxwedîbûna Kurda ya du da ev kesên ku êrîş dikin ji ber hin sedema êrîş dikin hin cara gelek cara karê xwe bi wan dînin û ji bo ku heqdestên wan nedin wan ji bo ku ew xebata xwenî keda xwenî ku desta qezençkin amehekiyan hûmeha qezençkin ji bo ku nedin wan meseleke bi vê rengî derdixin li wan dixin an jî wan dijin wan dişînin meseleyên din hebû mesele nêzîka 10 sal ber heta min nivîsek ser însan dibû bi navê Leyla dîsa keçikek 15-16 salî destêrêjî xwest bû hat bilêkirin ber xwe dabû jî xwediyê wî bexçeyê findiqa ew keçik kuştu bû heta min nivîsek jî ser nivîse bû bêçima Kurd li wê keçikê xwedî derneketin divir di problema me ne mesela êrîşa kesên tundrev faşîst an jê em bêjin ew nijadperest ku êrişî Kurda dikin divir di problema me ya Kurda serek ev ku Kurd nikarin divê meselê xwedî derkevin û ev mînak ev dîmen hetimî em dijîn û mixabin ev kes wê cesaret dikirin yani di nav Kurda de mixabin gava Türkek tê welatê me tê bajarê em mala xwenî herî xweş em ji wê re vedixetînin yan ji wê re vedixetînin em xwana herî xweş em didin wî kesî em ser serê xwe datînin beryana bi hefteyê 10 rojal Diyarbekir Xwedê giravî deneyeke sosyal yani tecrübeyeke sosyal hate kirin bi zarokên Kurdarê 10-12 salê ku dîsa ew kesên ku ew feqîrên hêjarên divê rewşê mecbûr bînin diçin duan bajarê Türkler derkevin li vê ew du kes hatin bi wan re peyvîn gotin eger em birçînin û perê me tune em ji Trabzonê hatin niza em ji Konyayê hatin niza çi hûn ê karibin alîkarî me bikin ew zarokana bi hera wê diketin xizmeta wan ji wan xwarin tanîn av didan wan û pere ji wan nedigirtin wan jî ser vê yekê Xwedê giravî kompûterek diyarî wan kirin digotin çi mirovê başin çi zarokê başin îca ji ber wê problema me Kurda ev yani em mixabin wek netewekî wek ruhê netewî em nikarin tev bigerin yani ruhê netewî divir di çi
ev millet mixabin dijminatiya tetke evaya bi hezar mînakan tecrübe kiriye bi hezar mînaka hatî ispat kirin ku ji zarokê wanê 7 salî heta 7 salî wana Kurda naxwazin tahammülü Kurda nakin Kurda dijminê xwe dibînin û eger mümkün bû van dîmene hîn xerabtir û werîn serê Kurda wanînin jê em vana jî baş dizanin karin gelek behsîn lê hewcan بله ام تکارن دوی مسئله ده بچکی ورن بله سر بر پرسیاریا سیاست مدارن کرداجی کک شیخ موس یعنی او بخوجی وان دی منان دبینن بسالای دبینن چاوا ام دبینن او جی دبینن چما اصرار لسر سیاست شاش دکن ما بس تاوان چیه یعنی مسئولیت خود چه قاصد وان دی منان دبینن گلو بچکی جی اگرم وی بحثا وی بکن يعني سياسة تركيا روجا كوابابو يجي سالين 1920 قتنا بمبسا كمارا تركيا بين اندرباسي دما عثمانية نبن السر بشافتن كشتن طلاقرن سرگنكرن كرتن وقالك تشتندني خراب يكون سي كوردا بفيرنج نزي كوردا بون لتجارب سر نكتن يعني بفان ميثودا بسر نكتن بفان ريبازا بسر نكتن ليه 10 سالين داوود مخابن مبناي دي وكيري ببيمش بر كوريا كدن هم برتوني بهدف بابابونا هدفي پروژه که پرخورد دانی نورتی که ایدی امی ببین یعنی به ترکیه جربن ترکیه‌leşme Türkiye bun امکارم کردی جربیجن بر به ترکیه بونی بم بچن و اب پروژه هرچو بسرکت ایدی تشتن normal جمره وقت تشتن normal ایدی خویاتین یعنی ام çal meselelerin yani اب تشتن کویرو بویی yani ام بل علی کی بیلم بری انا ام بجن به 2 هفته 3 هفته وجی مزبور شوپان و تلویزیون جی keçikek serte destrejli hatkirin şeyler leşkereki ve ev keçike nezika projat mala xodwina kembejin bizore tanji keçik jber xo çu awali ki le keçike jana xo bidaw yani parlamenter ki HDP ser neviskare ki ev cumhuriyet ko cumhuriyet habuna xo ser tünekuna kurda bakir bu hakaret prezim kurda kir ku kurd keçke xwe difroşin Kurd nahêlin keçke wan bixwînin ki pirê li ber keçke wan tune ji xênî ku bi askerek an jî bi bürokratîkê Türkar bizewce ji xênî pêv alternatif tuneyî o kesana jî piştî ku wextê xwe wan derbas fikirin gava ku tên weliyet Bakurê Kurdistanê piştî wê jî gava ku dişine ku keçikana valahiyekê dijîn û xwe dikujin bi vê rengî nivîsek nivîsandibû parlamentereke HDP xwedîtî li wê nivîsê kir got erêz wekû nafikirim lê ez naxwazim ku kes ew rojnamegera Türk ew em karin jê bêjin faşîst بدار زندن آنجی بیت اشتکیدن یعنی از خوازم ببیجم ام ایدی الوان کساجی خودی در کن یعنی انسانی خودی در نکن مثلا او خانم پارلمانتر و کرد لیوی کچکی خودی یاج مالبات ای خودی در نکرد نزاند نافچ خزانی دیجین یعنی نزان چهات سن یعنی نخماوی ام بینا کارم بیری بیجم لیوی روزنامه‌گر ترکی فاشیست کو دیش کردات کلیو خودی در کد از خوازم ببیجم سیاست کردا ایدی باکور کردستان تایبت از بیجم کرد کدی کرن یعنی کدی بون چی درده ایدی تو رفلکس چنابن تو ایدی دبخچه کی ده انجت مالک ایدی هاتی کدی کرن دل تل تشتن کل دروی تدبن تو نکر رفلکس کی نشان بدون مرقره السرگلك سدم دیجی بسکن سلسله بله ایدی کرد يعني هنج جالی کی مجبوری بله که شیخ موس مثلا اویجی گلک علی من بالا خدای گلک کس دبیجن مثلا چما اف عائلین کرد دفج گوندین خبر ددن دفج باجارین خبر ددن د چند ناوا ترکا د کار دکن دزانن و ریشوره سروان اف نزیک بونه که درست بدیتناوه یعنی دو وقت کی د کو درفتن کارین ابوریل بر جوان الباکور کردستان اف مالبات گلک مالبات نه افتنه گلک مالبات هنه نکارن د باراجیانا خو بکن جنچاری بری خود دنوان باجاران درست امرو ببیجه چما هوندچن لی دوی گلو او کسید بیجه چما هوندچن نه مجبورن جوان را او لکاریه دابین بکن او کسین کوان گوتنا بیجن دستیوان سرزیکه تیره کارن بیناوزا شروع بکن جبر کتو درده کوانتونه تیرن زاروکی وان تیره دمالی خوش دیجین و تو پروبلم کوانی آبوری تونه ورن جوان مالباد یاری راسته جمجی پرسیده ویک نه جیکرین لی اج وک شخص جمیناکش خو بدن اجي قبل 12 سالي بون بمالبات اخرس شوم 20 سال بي باجاري مشي فندق توب كري ليش بري جبرت مكري جبر خزانيه جبر هجاريه مكري يعني اگر لفي باري لامده لطانيل المردين لوانيل بتسي اگر كو شرط كردا ومرجع كردا هبه كرد بيغمان ويك ترجمه اگر قدام وهذا زول 1 دقيقه 2 دقيقه زي تشتكي ديروكي زوك ميناك بدم جبو مشواني ما البر كمان قava كومارا تركي هاتا واكرن پشت استانبول و بورصه دياربکر
باجار سیمین هری ام بجن جیلا ابوری و باجار سیمین بو کاری بو دبارا خوب کی جیان خوب بجین پیش 10 سال دی استاتستیک دیت کریم کو دیاربکر دی سرا دهمین 15 دی پیش 10 دی استاتستیک دم بینین کو دیاربکر سرا 30 دی پیش 10 سال دم بینین کو استاتستیک 45 والحاصل ادي دیاربکر ام دبینین سرا ایوان دی zaten vilayetin Türkiye 81 vilayetin ادي باجارين كردانين باكوريا كردستاني هماش بيج 6 بكر حميين داوينن كد دورا داويد جي دغرن كجاليه خزانيه هجاريه و هري خرابن اجار اف بتشيز كار امرو كار غريب اف باوكي سيستماتيك غاوكو دولت هاتا كرن باجار كردا جي فابريكا جي كارغان و جلك تشتندني ابوريه كو كاربن مروف دبار خو باجار بكن قد كرن ونما هشتن كو لواندرا بفيرنجي هلبرین بکرین، افراندن بکرین، یعنی تشتندنی آبوری کارب ملت دبارا خواه یعنی جنبیجن سالانه کارب بجن. از این پرسکدن جی بکم پک شیخ موس دمامه ادی کرد ببراستی یعنی دوی روشه ده بدیتنا و کرد چه بکن باشه هم وک سیاست هم وک پارتیین کردان وك ريك خستن ومالباتين كرد بخوجي دروشك وهذا بتشنقلي بكنجلو يان بالري وري بازين دن في مسألة شارع سر بكنجبر وديت جمال باتا رغوتنا هنقلي بكنجي فالا يجبر كوف در سكاريا وبشتا ما بقرن كرد شو بكن دفي روشي ده مخابن كرد خودي ازمونين پر خراب ببيرنگي از هم جباشور ميناك بدم هم جباكور از ميناك بدم يك جي لباور فاعول نزدیک 20 سال شهرداری همه باجار و نافچه با شهرداری دسته کردن بو خابن یک تشنات کردن خرسینم بیشن این ساز بندیه و بو این فوق و بو از زمان بچوک نابینم لجبو اکونومیه یک خاله که سیاست کرداش پیش خستن آنجی خوشکرنا جیانا کرده تونه دورده او یک و نه بجیش برکوت نخود دیوان زانیاریان یا جیو کسی کوان کراتکن لگوری زانیاری و ام بیشن تشتن چا بیشم اوبجکتیف ناین کریم بهتر هم پیوانه دهنم دوام تشتاد گاوت به پارلمانتران جشاره دار اف یک جیبر کو هم قالیته او دخه هم جیم بیشن بزانبون خو مخابن ندیو استیدنن اف کارانه نه هاتن کرن و امیناک باشور جوه ام بحثا کردا یعنی به تنینی کارن بحثا با کربکن ایرو ام بالا خو بدین اگر ترکیه و ایرانی سینوری خو بگرن سر کردا کو سروک کمار ترکیه جد وقتا خود گاوا در رفراندوم ادگود دری سروان بگرن و جبر چینا ببرن یعنی اف علیه کی راستیه کو کرد ادی و راستی سرنگی خوب سکنن کاری خوب بکن هنکی هلبرینا خوب باشتر بکن کار بن دناف جواکا خود بچین و محتاج وان فاشیستان یعنی جوان نجات پرستانه بن جبر و کی جی دوی ادی سیاستا کرد راست بکرن دوی ملت و کی باش بشوپینی کار به حساب برسه کسین کنی کار به جیان وان خوش بکه وک شهرداری خو پارلمانتری خو نبینه و کار به وینا رد بکه کار حراوی هبونا خو نشان بده جبر کو ملت مبراستی خود ملت کاسیل و تجاری وان ایریشن هوانه بین پیس بین کو نجات پرستیج دفورن حق ناکن و دوی یک دقیقه نتوید جد قدانم نتوید براستی و ایریشن نجات پرستین دوی حساب پرسین لجبر کو خودی کردا تونی ابنای کرن مرو کار چن و بجو کو من نویس جیبو سرمان میناکن ببیرنگی لامریکا ام دبینن کو باجارتن شوتاندن مروفتن کشتن و بهفته ملت الجي خورونانه لو سريج دوت مخابن هاتين كدي كرن سياسه بيجي ام ديدي ام رياكسيون من ريفلكس مجبوط تشتكينا مانن شرابي كي هري مزنج بو قالك سپاس برز شيخ مسفر جواك ناسو نویسکار جباجار آمده لسر وی ریشا نجات پرستیا کل همبری کردان هاتیه کرن میوانه ما بزرگ سپاس